kamera iende unasafiri.
hapo na wafungia magoli tena mteja hivi. Tunataka kuisha na kufika magoli. Na kila wakati. Lakini hiyo bwana nimeona pale shambani. Abadilike kabisa kabisa. Kijana bana kabisa.
Khalid. Uravye umupira ingene umeze twakinye mugabo Dynamique irawonse ukazwe iratsinda je nubwo abakinyi banje kuri uno munsi bari bameze neza uravye igice ca mbere twari twagifashe mugabo igice ca kabiri cageragezwa urana gato mugabo nibaza ko mu rukino araba gutsina no gutsindwa bacaye kunganya nibaza naho batsinze mugabo ntitwademirita nico gituma tuca twihebura urukino rumwe ni rumwe turacahiganwa nibaze rero ko tuzokosora mu rukino rukurikira. Urabona je muri equipe RFC abakinyi b'abakongomani benshi hariho witwa Kanjero amaze iminsi akira muri Axe mugabo mwabonye si yarari harundi yitwa Serge nawe nyine ntameze neza nibaza ko arico gituma natoye ukinisha Jeff muri Axe nibaza ingene vyagiye biragenda uravye abakina RFC buje ca mbere n'ubu ndafise n'umusatirizi yababaye urumva sinocamuga ngo vyaheze abo bose Kanje wari muri ko bose nswazo ugaruka mugabo nibaze ko mudaherenga twibandanya mahigano. Oya mu rukino rw'umupira w'amaguru uratsinda cyangwa ugatsindwa nta mpinduka nimwe irimwo abakinyi banje uretse ko hari abatakinye kubera bafite amashoki canke abagiye muri Kongo nta mpinduka nimwe irimwo kandi nibaza sinocamuga ngo kubera nsinzwe match imwe ngo biraheze tubandanya yajya mu rukino rw'amaguru no kwamiza ko no kwamaturgo turarondeza nibaze rero ko badutumye ahubwo tuja kurondeza cyane turondera ingene ushobora gutsinda urukino kuri abahunzi ba Vitalo no babwira urukino rumwe dusinze ntibibagire yo twavuye urukino ni rumwe ni zibiri zitatu nsinzwe nibaze ko ntibiraba bibi ntiboca baca intege kubera dusinzwe urukino rwa Dynamique nibaze ko urukino no kwamiza ko no kwa muri kurakora abakinyi banje nibagaruka nka ba Trezor bizohava bikagenda neza nico gituma turi mahiganwa gutsindwa kunganya vyose birimo. Goli moja bila, goli 10 bila, goli 20 bila ni pointi 3. Tunafunga moja, tungefunga 10 ni pointi 3. Sisi tunafurahi sana kwa tunapata ushindi na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kinakosa ni washambuliaji ndio wanakosa. Lakini unaona kama Mungu unamuomba sana na yeye anakusikia, kuna siku anakusikia. Hata kama leo hatuna washambuliaji Mungu anatusaidia tukapata hiyo goli moja na nikiwaza tungali mu mercato haweza tutapata washambuliaji tu ndio wenye mpaka hivi tungali tunakosa washambuliaji hata kama tunafunga mechi ya leo washambuliaji ni watu wenye tunatafuta sana mu timu yetu ya Dynamique. Unajua kupata washambuliaji sio kitu rahisi sana tena ukiangalia mwezi wakati tuko mkovis hivi tuko mkovis mipaka imefungwa hapa kwetu nyumbani wote wamekwisha wamepata maklabu. Sasa wenye tunatumenia wa kutoka nje na nje panafungwa. Inakuwa ni vigumu sana ila tutajitahidi tuangalie kama tutaweza kupata. Unaona Dynamique imetoka ya 4 nimeambia ingetoka mu Big 4. Haiwezi mwaka jana, haiwezi kaitika ikaenda chini ya Big 4. Bitata bikafika kutokana na washambuliaji tukikosa. Juu Dynamique ya mwaka jana mmeiona washambuliaji wote 4 wameenda na hakuna tau moja mwenye aligombolewa. Hivi tunacheza na ekipe nusu, ndio nikasema sio vita Dynamique ya mwaka jana. Sasa bikibaki hivi kwa kutaka tupate Big 4 bitakuwa vigumu sana, inafaa tupigane sana. Ila tukipata washambuliaji kama wale wa mwaka jana mu mercato lazima tuingie mu Big 4. Mashabiki nawaambia kama wawe tupoa, watulie, wajue kama kuna kupigwa, kuna kufunga na kugawa. Wasio wanatia tu roho kama Dynamique ni timu yenyewe haiwezi kapigwa. Hapana. Na Barcelona, Real zinapigwa na timu mingi hapa zenye zimetia pesa mingi kununua wajuele wa majina
na zingine zinapigwa. Sasa na wenyewe wajue kama kupigwa ni kama kawaida mpira. Asante nasikia.